Tuzan hatun pa Nisim ko kumsang ni le som ni culture ku jan ei pui thung pau pa pathin chu phat ma sapenin lo pin le pa chan na chang hen lang Houbung lam kai hon wat samachun program ding ho zo se e ta do pi ta win hi chedung zu ya chu e kal chai diwa intina minumi pate insung mi te ho zo se kain tem kit na hi ve abana hi chek Pakai Anjon sacrament in thiêng dòng dấu se Christa minin ka ngai lut nau salam ka hin pv programa imu bangun tu hin bon chavin kin thiêng bol ding hi ji win in tin pathin phat thei bo ichan na di win thin suna ne yutin hichina dinga chun yum na mun chi a kun chun do khang yum na wa kun chun hung ding chi ti mu ti Mausihinga pakai pathinin nadin na mun chumun thieng ahi tia asai bangin Pakai Anjon sacrament kin thieng kibol na ding inzo se keima pakai hacha pastor hen Houbung Haolai in tu Nidan sagi chanung pa hatun Nisim ko kumsang ni le som ni to ki hlonin pakai kin thieng bol na ding inzo se pa chapa chule hlagau thieng minin ka thin su tan a hi je pakai wan pathin hlamun nan intina pi vin lang phat the na bo tau hen to tau ti pathin tu thing thu phun bung thum chang som ni in sim do eng katin ni che zo tieng hele ke man taona in mang kate pathin thu thiêng ngai te ven kot kha bula dingin kot ka chiu zingi mi koi hile ka ogin za a kot honga chu in sunga sung tha eng ting ama to an kane khom pi ding aman jong keima an e ne khom pi ding a hi pathin thu thiêng ta Nisim chu ibon chawa lung sunga athain thunei pan phat thei e bo piu hen lang nei na chigin piwin lang agingin ke man taw na hin mang kate taw hite hallelujah pakai na min kathang wa on hi je kalen na wan noi le si amboi ta ji in kadei bangin kadei bangwin ka cheh thei ta powin tu zan jeng a jong hin kalunggut bangoi chele kimle di ma nangma ang thieng hinjon khoma nangman ke ma nei gel do jung na divin hi chehim bolun tia nei se piu kin thieng bol kanom wen he ahin la wan noi le se na ji ta ki tol jung la a hi ji in
thu này chung nung ho vài hôm ra linh in mun chia nang ma gel do zung an kung hi no bung mi te lam kai te lung de in bol dengan kom ta ve ka chi pa ve pakai phat i to bang ha san e sun hum jong leo nang ma a chi tep na kin thieng ho ka bol thei ding za lun avel in namin thiang lo pi ka thang wa nang ki pa thu ka sen hi je in tin nang ma sagawin vai sungin lang Houbung mi te chen nau chi nang ma chim to chimu to na mun mosi na la cha za na din na mun thiang hi ati banga pakai kain sung chi mun thiang nang ma to chimu to na mun hi thei na dingin tu zan phan na ki thopin ni an khong tau ki ni hi che nang ma gel do jing na an kung sacrament kinbol na vahin nang ma kala wa san lang nang ma ngai luna dim khoto na dim pathin bel jing ding ka hi ve ti ki tha la a hi che sacrament in adoi pe ta nang ma ta san na det ta ki te ma nung chon lo ding ka hi naw ka po do zo the ne divin nangan amichang che nei ki holim piwin tia changa che Yesu Christan min thiang ta pana ka thu mo hi amen tu zan phat hin pakai do khang thiang ding hi ji win Pakai Anjon sacrament thu dola holim na chom cha in neng katin Pakai Anjon kiti thupia ikingap na divin John sut ki pa na thupa bungu sang som nga le thuma kun som nga le gup ge hi pathin thu thing nga yu te Jesu na zawa ta be a ka se pi nei ve nang hon mi him chapa san ne lowa thi na don lovule nang ma ho sunga hin na nei lo nei ve ka san ne a ka thi don chun tun sot hin na ane ai tai chule ni nu nung ni le man ama chu ka kai tho ding hi izenam til ka sa hin anne ta be hin ka thi don ding ta be hi kasanya kathi don chu ke ya jing zin ke ma ama kom jing zi e pathin tu thing lopi ta isim do chu athune pa ni bo chawa chan chunga thain phat the e bo pi han lang Pakai Anjon kiti hi welcome pi Houbung mi te in engai hlatawin hi chehi kitep na hi je sacrament kiti hi latin pawa sepai gamsung daudinga gamsunga hudo na tong ding ho khu training achai tiang le kosom ne vetin ki seizin chuto bang cha hi je sacrament jong hi chuteng la hi che tu zana Pakai Anjon Holy Communion kiti hi mindang jong aki seiji in Eucharist akiti in chuteng le Lord Supper tin jong zan anukha tin jong aki seiji e ahoi ahin abidoi hi thakhat ai chi e tu zana iche sacrament zong ho zo se hi igel do diwa deilenge chungnung penta chama sapena
Krista le leng gam dingin thim lal sa ning katin do wingi hang hat le hang ten panging kati tia kitep na hi tin gel do chi ding ikiti mun ai je tuzan phana pakai anjon sacrament ibol diu hi an kung kidang ta hi bowin ai je ei ho ku ki cha ten golwa to ki sam kai jing hi vin golwa bol ding ten ei ko tiangule salenga kiti ho ami ko ho ane sa in tu zana an kung hi chu be ai je an kung sim ding pa hin ami ko ho hi angai lut be se zi hin ama ta sa atisan api ahin ito bangai lut pathin inei za lunjong avelin lopin le pa cha na changhen lang mi him lung ge la hin ngai lut nan kung kitin a ding jong chu a thieng cha cha a pha cha cha hile ti hi lung ge lin a ki koi ji in mi chon se din mun a ki ot ji pon ai je an la tu zana pakai anjon sacrament phut do pawang hin angai lut na chun hope lel anei pon ito bangai lut na lin kidang pathin hing inei kha zalun jong avelin lopina pathin changhen lang tuzan pha na hin hichan kung simpan koi macha anol pon angai lut na hin e hop cheweti hi avelin iseido kitheyun ito bangai lut changhoi lo ding e ngai lo pathin inei jubin alo pi in akidangin ai je leisit mi te hon anapam payo ho in je nga jong analut sa alobu mi him khat ana omin ai je you never serve him kiti labol do omin amach William Cooper ai 1731 na patin 1800 ka sung phat ananein ama hin khu junom sanom ne hi ji chun ho ina achil kot bula lam kai puvin hi chehi mi thieng lo ho ki khop khom na ding ai pun mi thieng ho ki khop khom na ding hi tin anano do tan he lung na tai akisa in ain lamin achi in Zakaria thim gau Zakaria bung som la thum chang khat na ho kho simin he che chun Krista ngai lu na he che thi san chun ei sop thieng wa hi dol ho la lo pi ta hi chemuna kun chun ahin bol do tan he thi san lui pi khat alungi Krista thajunga kun chun ti Houbung la number som nga le khat khu ve lew hen mutaw te pakai ngai lut na hin dol lel anei lo dan mi chon se pen jong a hu do ji chu hoi ke jin imuta bin he
i pathin tidang ai je zan hi pathin nia chun sangan no chunga atowe kum som thum le thum hin khona mangin ni khat le apan a choi an tin lam kai hon ne sei pi vin hi cha kona kalungel khat hung do chu pathin tidang ta hi dan ho thim gao hon an sei sao gui khun na jong hi tin i heta ve Zakaria bungko changko khwe lew hen Jerusalem lo pi ta lu ding ho jong thim gao hon an sei sao he chuti lovin jong apin ding thu hi thim gao sai te ho mika te hon za saji zabi saji la jet la velin jong na sei pi ta wen he wan noiya hin pathin ka hoveti cha tamnai pathina ho jong tamnai hin la piang ding ki sei khalo he hin la tu i pathin pakai anjon gong do pawang he pathin tidang mong hi tin i sei ta ve gel do jung tin pathin hing pathin tidang nei te hi ve aban ama ngai lut na hin bon chawin ho chi ve tia holim na chom khat ga aman chui chan chuan lang sei hiel ngai da mutin sei khai di wa pham le chan chung che wa pau pathin phat thei bo pi tau hen pakaya supi dei ta te Songpijang Christian Church Houbung mi te hi mi wang phata hi ve ita sao i hlagau diu ngai lua Houbung lam kai phata ta inei za lun COVID-19 protocol dan dung zuya ki kul khup ding ahitan hin hi chi ho ahin ngai lut na sang ta ne juvin i in chiwa pakai anjon hung pevin ama ho zalin ki pa thu to hlonin pathin i thang baun ai je supite pakai anjon sacrament kipi hi ho chan chia hi tu hin pathin lo pin dingin hongu hi te Pakai Anjon sacrament hi chahin thilo pita au meti hi hai mil po te chuteng le Pakai Anjon sacrament hi lagau diwa thupi ta hi ti yong hi igel tha chi divin ikiti mun ahi je hi chahin pakai koi hile alung kot hong chan hinga asung hla in amma to an ane khom pin hi tin ipathin thuwin ei sei pi ta win he pakai ham phat na chang che din ikiti muve
tu zan hin ichan chewa vet sa na Krista ta sa hela ikipi changlhah inei chi ta vin hije Egypt gama Israel chate kalchu kut jana chun changlhah hilovin kel ngoi sa akihul thovin hichu anevin hije Ain tu zan Pakai Anjon gong pa jong hin amata sata ahin petan ahije jehin korin thot khatna bunga chang saji chun solcha polin hitin anaseje ikal chu kunuwa din Krista kel ngoi than akithat tan ahije achungwuma vet san in atisan kela kipe Lengpi tui ichang chi vin ahije Egypt gama Israel chete omlayun kalchu kujana ipiso tam ti hewe hiche kalchu kujana chun kel ngoi athanuwin hiche thi san chu akot bing chungwa akoyuwin ahije pakai thi san akot binga tat hozo si chu pakai wan tilin pathin lung sat na hong hlunin hoidam na Houin na achangwin aije thi san nat lo hozo si dingin hiche zan chu kale hagil namun asu e tin iseitavin hije hiche ni pivet sawam Houbung mi te ho Krista tisan hin ei ho hi ivet povin ngai dam na tisan palung han akun lung san akun na on thol na inei win avelin hallelujah pathin chu lopina changhen lang je hin John le khathot thot khatna bung khat chang saji chun Jesu tisanin ichon si nu e sopi tavi tin pathin thun imovin hije hiche tisan hin thim loading thim e chanwin gucha somang tol that na hi ve e kiti tapovin tisan na zalhin thim ichang tavin ngaidam ichang tavin hije hiche hi lungin gel jing hitin keiman taona in mangki ning kate hallelujah pakai na min kathangwa un ahije malai na seijui te hinga keiman ne yel do jing na divin hiche bolun natin Houbung mi te nangma hin pha tin hin hin ka nei povin son lel mel ka pujing ve ai wangin ke ho ave lovin tu lai wan noi le se nat jim nei ta ki tol jing la kun jong hin nei hu do win hi chi ho hin ei sumolo hi lovin nangma to anne khom thei ding in don thei ding Nisim ka ki pa un phat ma san
namin thiang lo pi ka thang wa na nga ki pa thu ka seyun hi je hi chen ta sa khela ki pi changlhah na thisan khela ki pi leng pi tui mang chain tu zan phat in nei ki holim pi win tin ka tau ki nu win hi je pakai nang man nang ma a chingai jing dingin jong nei si mu win koi hil kata sa ne a ka thi don chun ton sot hin an nei tai nei ti pi win ka hla o mo ngin ka lunga mo ngin ka chi pa on avel na min thiang ka thang wa ki no nei je olo pi pen tu zan phat hin wa noi le sit ki heidan adang lam ta ji in mel ka kimutu thei ta po ve hi zong le nang ma in tin vai hlungin lang lungmon na hlamon na ki pa na in sungin in tin hi chan chi ding in zong ka tau ki na bin hi je hat cham kim ka pathin nang ma ka ki tep naw nang ma krista se pai phat ta kalai cha geiwa ka hi theina divin tu zan phathin ka kinbol diu mang chan e ki thopi diwa te changa Jesu Christan min thiang ta pana ka thu mo hi amen amat ding zan chun ipakai Jesu Christa changlhah lan athang wa zawin ahe bal balin hi chehi kata asa hi nang ho dinga ki pedo chu ahi je ke ma nei gel do jung na divin bolun atin he chu to bang chun intina Houbung mite ipakai gel do jung na le het jung na an hi ata sa hi la otin neu te ama hin na chu ei ho sunga the na dingin bon chawa chan chunga pau pathin phat the e bo piu hen intina Houbung mite ho pakai het jung na ata sa khela ki pi changlhah ne taole tun athisan hi a khela ki pi leng pi tu hi kila che utin i khunwa koi ki tau ti chu to bangin zan an ane zawun khon jong chu alan hi che hi kathisana kitep na tha che hi kila ovin ke ma nei he jing na din do nuwin atin he ipakai Jesu Christa gel do jing na dingin hi che hi do nutin ama hin na che ho sunga jong thein din chan chung che pau pathin phat the bo pi tau hen tu hin zona dingin hi bon chawin dingu hitin keiman zona in sim tang kati
thi nagal zawa thokit pai pakai Jesu Krista milung sit na ipau pathin mengai lut na chule hlagau thiang ki thopin la pin chun a Houbung mi te intina cheng tiang la mun tin la gam tina zo si angai lut na alung si na wan hlamon na chun pi jing ta win amen.